Mai ka na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel picton ray na itla may tanriu dari. Asai September tarik damru kum singne na treat na pungu. The Gaanphiu Mail, Tamenglong local newspaper, King in Sam the call. Tamenglong September tarik treat na chakyu. Aka Nodal Officer kani Additional Deputy Commissioner Tamenglong, Chungle Mang Kipken MCS3, September tarik treat na chakyu nung press conference, katong office chamber, mini secretariat kao tat kaikan may kao, The Gaanphiu Mail chamla may kao sa indaw kan may kao, nam may kwe ri blockmaster trainers nun nam tat, gong may gan kao riu chui na, kani kaniu ri nam may nun kao, Adi karma yuni abiyan lam dilaw kang gong migan kaw matsuang chui law kang sanghoy kan the. Nam tong leaders nun rui kanyu nam kaw kung may kani government rui talaw zirak may tay blockmaster trainers kaw titay law kang kani village action plan tay araw may tong mak na kanyu kaw salaw kang titay kanay. Aka initiatives program hai Ministry of Tribal Affairs Government of India rui zai mai program mi tong program hai India kau tribal ton district phai pungu ringu kau kige nai mi tan ta lokang sinthau mai duan akhat rei Tamenglong district tuang suna aka hai chi na pungu September nung dai dui gai luang kau lon su lokan chongi kumna Tamenglong district tuang suna dui gai luang village hai aka pilot village kang kada lokan chongi tatkan megan azu kau tu government scheme kani project koi hai top level thang rui ti kai bam chongi tiki aka bang kau tu mi tai kadat dat pni thi in tau thu nam chong level khau ka ke nai me tai thai pat lana block level khau phungku lana mi tan district level phungku dat pni kumi thai state level khau phungku dat lana income liang khau center thang nam mai nun chong ka ke nai me tai ti tang khange mi tong tan hai nam mai nun ta zai thau lo khang khani ka niu tong khwan tai kapi thang ba mai nun ngan na chu tang khang sin thau me ta ni kumai sang rui Nam mai nun rui kanyu kai luang khau ka ke nai liang mai water supply nam ka khau chang pum nu mak mai electric wong mak mai health facilities hame thai government rui tan lau tha kai ni tuna machun ba mai tan nun tai village action plan ka siap lana ti kunup ni the aka ri nam ka kun khau lung ba mai nun tangan na village action plan ka siap lana nam mai nun khang ka ge nai diak mai tai ta lau khang tu mai hai the VAP report hai village authority le government officials ka riu na ka siap mai tai report da sa tongi VAP khau hai nam mai nun khang ka ge nai chang mai tai block level khau tipu khau block khau district phungku dat lana state thang laukai na center thang khau tat khange tribal district phai pungu ringu tong nam goi re ti gong mai VAP stai Ministry of Tribal Affairs re zaw lana development tan hai tan pat khang mi tong exercise re kum singnai na tamru khau India ti hai ti dai thau mai kandi Develop India hame thai Vishik Bharat yisungam kang aka hai sinthau bom jongi thai lo nuwe October 3 kanai kum singnai nu chi na pung nong hai Prime Minister Narendra Modi ri nam tong leaders azuta video conferencing kau pari rapni kum na PM Modi ri nam tong leaders asakta VC kan kau kachubam nuwe tuna aka nodal officer de ri chamla me kau sakane Shillong September 3 na chakyu Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma ri September 3 na chakyu kau local entrepreneurs that sai thau lau khang khani Meghalaya khau quality homestay ka siam pat kai na tourism sector ti kai in bu thau khang homestay mission launch su kan the CM Sangma World Tourism Day Shillong khau that kai kan mikha hospitality infrastructure hai Meghalaya state khau ti kai in bu thau mikhau local livelihoods khangni kadau cha mai ti in bu lau khang karam puni tuna sa kani national games kum singai na chi na chanai Meghalaya ri host ni mikhau high state bai thang kumna games village ka siam tong ram thi ti ki Bailat lat me check standardized homestay hai ka siam logai ni tuna chief minister to rit sakane homestay ka siam logai ni me hai national games khang na ram na tourism sector khau sin su bam puni tuna sakane national games loi kan sini state khau ingin gong me koi re homestay khau kanai bam nu puni the tuna sakane homestay mission launch su kan me khau tai chief minister sangma re homestay chingdam ru ka siam khang tamlo bam the kum na mi tong mission bang khau homestay nai bam rai me goi tai ni asset upgrade su inbu khang supni the tu na sakani Meghalaya tourism hai ka inbu ku bam the kuma kum singnai na tri na kathum khotai route na padai likes domestic tourist kong lau kane kum na kum singnai na tri na padai khore route na churuk likes kudat kane inthai kum singnai na tri na padai khau kan di bai thang ri mansai Lagnai point kathum Meghalaya khawkong tang lau kani tuna sakani tourism khawkai inbu kuba mi high government le local communities nun ban ngot na tan subam tinai kumna mi tong tourism sector khawhai mansai chingringu daw khang tan tibam the khani asat ma khawmi tong sector khaw tan chingringu inbu ka siam padat khang karam bam the tuna sakani Tamenglong September 3 na chakyu National Highway Tamenglong to Khongsang Khawri District Hospital Tamenglong kai mechang potholes nai gai me goi tai Town Baptist Church
Tamenglong tong members nun rui katam lo kan the chang tai concrete chip kani cement lo na kasiem tam lo dat kai kan tongi TBC member kan phaikat in buri district hospital Tamenglong khau social work pasu kan me khau tai approach road katam lo mai na ram na hospital dang koi me khau inform ta na mai nai mai lagan lo gai kani khani numba mai district hospital dang goi dan in than lo kani kumna pusang dang na la goi ni su in than lo kani hospital dang khau inform mai khani pubang thau bom gai me koi tai grass cutter sin suna dan in than lo kan chonge Tamenglong district khau akhat na nai me hospital ti hai su in than in thik metan TBC member nunrui ta lo kan me khau haulo thailo me azu ri thun ku mai indaw ba me in fall September tarik chi na chakiu government of India ri Indo Myanmar border goi khau fencing rang ba meta Kukijo village chief runachuruk ri machuang lagi tuna total non cooperation kau pat kan de Kukijo runachuruk village chief de ri kan yu tong political demands hai tigwang tang lo maksan khani Manipur khau chu zang mai phungwang dan maksan border fencing initiative sai land compensation ha mi thai negotiations lam khau kaphiat ni tong rami tuna sa kane Kukijo village chief nunrui praise statement ti pat kan me khau mi hai sian dui lam rami mi hai aniu tuang ram khani aniu lungwang ni mai latbam de tuna sa kani Kukijo chief nun terui free movement regime lagan kan mai khani border fencing rang ba meta tan na ni mak mai indaw na mi hai ri aniu tong identity aniu tong ram khau tat kalu kong ni mai aniu pu pauri galau me ram khau kung mai nai ni mai khani border khau lungba mai nam mai nun khang kung mai tilau puni mai sang riye tuna sa kani Kukijo community representations azu press release memorandum khani public release kazaw na takai kan tongi tiki government of India ri chu law ngamak na bami tuna sa kani United Naga Council rini government officials nunda ariu na pari ra kan chongthe tiki nuna mitai nai ngamak na bami tuna sa kani Guwahati September tarik chi na chakiu North East Frontier Railway Bangkhau tan suba my railway protection forestry jang churuk lungkhau mansai chi na khad railway station nun khau re rescue sutang kan the mi lungkhau tai kan ru na chakiu thu alawe tu na sakane NFR Chief Public Relation Officer Kapinchal Kishore Sarma thilai na North East Frontier Railway khau passengers nun ta ngaklau khang khani human trafficking hai samut khang RPF return run na tan bami tuna sakani rescue samai kan chi na khata child line authorities non government organization kanyu puipu khani kanyu tong local police nun khau in silaudat kai kan the tuna CPRO te ri sakani NFR khau ingin kalubam mai kadai sna intu mainun ta siswai me panu me khau rika lau khang karam bami tuna kapinjal Kishore Sarma the Sakani, North East Frontier Railway High North Eastern State Nun, West Bengal Tong District Chennai Khani, North Bihar Tong District Pangu Khautan Subam Tonge. None September tarik chi na chakiu Adi Karma Yogi Abhiyan Bangkhau Village Action Plan Meeting District Administration None Ritlang na Adi Siwa Kendra Longmai Part 1 None District Khautat Kai Kanthe Aka VAP Meeting Khautai HL Christian Home SDO None Ri Chief Case Laukane Kumna Kasai Kai Kyang Mai Chairman Longmai Village Authority Gonzai Kamshon Secretary Longmai Pai Customary Court Kani Shin Aslam Khan STC Nuni kanirui presidium members laukani program don akhat na stakeholders nunrui transect work that laukani mi longkhau longmai village da aka tong pelat village sunakada laukan tonge program khota village authority members HAG leaders CSO leaders chabuande incham nanun kani DLOs nunrui kasaw laukani Tamenglong September tarik chi na chakiu United Builders School tuangluan Rigday na paday tang my annual inter-house sports week September 3 na chakiu rika hau kante UBS Sports Week opening ceremony kotay Gaanphiu gang my assistant manager Canara Bank Tamenglong branch re chief case sulaw kani thailaw nuwi Gaanphiu gang may hai UBS tong alumni kani kum singnay na ru na kanay tong batch day chief case to re incham na nun ta education kaw lunglaw khang katiu law kani kum na sangday may chapat na Tamenglong tong charwang ti hai kasyam thalaw khang karian kani inbu na kamay re incham na nun khang palup dali mai hai pai na kage na ye kumna curriculum activities suna lunggut lau khang salaw kane Tamenglong ting nai luan lau tai bu tarik tamru kum singne na chi na pungu lau chuan ting rai na ye kalan ting sin muang na ye zingbang ting rai na ye ban chat bu tarik khat kum singne na chi na pungu lau chuan ting rai na ye kalan ting sin muang na ye zingbang ting rai na ye Mai ku kwai na king in sui na king lau mi kham ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek ten rek ngan mak nga thon ku wei asai khang tu cham hai khau ringan lau the in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku the